Dvorište naše kuće na Drvenoj pijaci broj 9 bilo je usko, ali dugačko. Od ulične kapije do Milovog brda bilo je dovoljno prostora za 2 kuće, to jest za 2 obitelji, da sasvim lijepo žive. Do ulice su bili moji baka i djed, a u nastavku mi. Tata, mama, sestra i ja. Živjeli smo u slozi, iako je ponekad bilo i pomalo tijesno za obje strane. Ako bi baba Pava objesila veš na dugački dvorišni štrik, ne bi bilo preporučljivo da i mama u isto vrijeme vješa naše krpice. Ne bi baba Pava ništa rekla, ali njen mrki pogled rekao bi sve. U samom Milovom brdu, prekrivenom dugim šibljem, nalazio se veliki podrum. Tu smo držali ugljen i drva za loženje, a na samom ulazu bilo je veliko bure u kojem se nalazio kiseli kupus. Sjećam se kako smo ga sestra i ja, dobro nasoljenog, bosonogi gazili, dugo vrteći se u krug dok ne bi pustio svoj dragocjeni sok. Preko zime često bih tu zašao s velikom kriglom u ruci, odmaknuo par letvica i zagrabio hladan rasol, a potom uživao ispijajući ga sve do zadnjih kapi. Kasnije istog dana zagrmjelo bi mi u stomaku. Nije me brinulo. Ljudi su tvrdili da je to dobro za zdravlje. Uz samo brdo, moj deda Joco sagradio je sebi radionu od čerpića. Tu se nalazio sav njegov alat, a u jednom kutku je dao meni malo prostora da ja radim također. On je bio precizan, a ja brzoplet. Htio sam sve na brzinu, brzo sam odustao. Na radionu nadovezivala se djedova soba. Pokraj nje je jedno vrijeme drvarnica, a u nastavku tatina fotolaboratorija. Tu su u zamračenoj tamnoj komori upravo nastale sve ove stare fotografije koje gledate. Kada sam 68. krenuo u gimnaziju, tata se odrekao svog fotolaboratorija i taj prostor je postao moja sobica. Kad bih pisao knjigu Moja sobica, napisao bih naslov velikim slovima, jer priča o mojoj sobici je to zaslužila. 1998. u ljeto, kad sam se vratio iz Češke u reintegriran ponovo hrvatski Vukovar, najveća mi je želja bila vidjeti dvorište mog djetinjstva i moju sobicu. Bezbroj puta sam tu u snovima šetao, kao da se šetam putevima zemaljskog raja. Toliko mi je bila draga. A onda, kada sam konačno stupio nogom pred nju, nastupilo je veliko iznenađenje. Moje sobice nema, to mi je bilo jasno. Srušena je kao i ostatak kuće. Ali zar je bila tako mala? U mojim mladenačkim očima to nije bila tek neka mala sobica, nego prava velika soba s velikim ormarom za moju odjeću, knjige, ploče, filmove i mnoge tehničke stvari. Po širini bio je smješten krevet, prekriven pravim ličkim biljcem kojeg sam jako volio. Iznad je visio luster kojeg sam od par dasaka i ambalaže za jaja sam napravio. Zid sam oblijepio posterima, rock glazbenika i tu je gotovo uvijek visila gitara. Atmosfera je u takvom okruženju uvijek bila prijatna za poslušati jednu od mnogih long playki koje sam imao.
a imao sam moćnu kolekciju s podosta originala kupljenih direktno iz Engleske. Original je koštao onu crvenu 100 dinara. Staviš je u kovertu i moliš Boga da stigne. Ako ne stigne, nemaš se kome žaliti. Ako stigne, to je bilo ludilo. Sreća do neba. Oh no. Oh no. Dio ploča je bio u vlasništvu mog prijatelja Cvike. Držao ih je kod mene jer smo ih često slušali zajedno. Čak smo formirali i stereo liniju zajedno. Moje rizovo pojačalo i 2 moćne zvučne kutije i njegov Torrens gramofon. Preko zime sam se grijao naftaricom. Bila je nezgodna kad sam nepazeći nacurio previše nafte i zapalio je potom šibicom. Poslije nekih 20 minuta pucalo je i hučalo, mislio sam da će mi sobica odletjeti u zrak. Na stolu koji je bio ispod prozora nalazio se aparat za povećavanje slika Opemus, tatina imovina. U stvari, prepustio mi je kompletan njegov fotolaboratorij s posudama za razvijač, fiksir, štipaljke za slike i sušilicu za visoki sjaj, kao i rezač s krivudavim nožem. Dakako i sve kemikalije. Važan dio inventara bio je i ruski portabl crno-bijeli televizor. Na njemu sam gledao nedjeljni popodnevni program sa Sašom Zalepuginom, Vladom Levakom, Željkom Fatorini i ekipom. Bilo je to strahovito zanimljivo. Prva emisija te vrste u ono vrijeme. Obilje poznatih osoba iz svijeta umjetnosti i zabave, a sve zašećereno pokojnim crtićem Pink Panthera i vicevima Dave Allena i Benny Hilla. Ulice su u vrijeme emitiranja bile puste. Sjećam se Abe i Mani Mani. Sve to pamtim upravo s tog malog ekrana. Tu je i njegovo veličanstvo, moj čuveni Grundig magnetofon TK 845. Legenda. U kutku ormara ležala je sasvim neugledna torba za moje gimnazijske knjige. Nikada nisam kupovao nove knjige za vrijeme srednjoškolskih dana, kao ni novu torbu. Budući da sam se sam financirao od zarađene love na plesnjacima, uvijek sam pažljivo raspoređivao svoje troškove. Nove knjige za školu značilo je manje novca za ploče, a meni su ploče bile potrebne kao zrak za disanje. Štedio sam čak i na odjeći, obući, svemu da bi ih kupio. Roditelji su me hranili, tako da bar što se toga tiče bio sam miran. Imao sam i telefon. To je već bio high life, kao i zvono na kapiji, tako da su me prijatelji mogli zvati i posjećivati u bilo koje doba dana. Tepih na podu je bio star i pun prašine. Ponekad bih dovukao obiteljski usisavač i pokušao ga dovesti u red, jer kad mi dođu prijatelji moralo je biti sve čisto i uredno. To je bio stari Progres, Sloboda, čačak, usisavač. S jedne strane je uvlačio, a s druge puhao, tako da je nešto prašine ušlo u vrećicu, a ostalo je ispuhao kroz vrata i prozor. Prozor nisam zatvarao ni ljeti ni zimu. Ubijedio sam se da time činim dobro zdravlju. Ali bilo je određenih situacija kada sam morao zatvoriti i vrata i prozor. To je ono
dok slušam glasno ploče, jer moj deda Joco bi ponekad izgubio živce i rekao mi da se stišam, da će poludjeti od te buke. To je bilo osobito ako bih se zanio i krenuo slušati ploče poslije ručka kad on ide spavati. A spavao je u sobi pokraj moje. Znalo se, kad fičukne jednom kratko, jednom dugo, Mikiju, njegovom crnom kratkonogom avlijaneru, vrijeme je za tišinu, odnosno za spavanje. Ponekad je doista bio u pravu što se pobunio. Sjećam se, jednom sam satima snimao pjesmu Netko mi kuca na vrata. Sjedim u sobi, slušam plejku dok svira. Bilo je toliko ponavljanja istog motiva da je došao na vrata i rekao: stani, ja to ne mogu više slušati. Nisu pomogla ni zatvorena vrata jer tiho se nije moglo snimati. Morao sam naprosto stati. Mira, mira, ja. Ponekad sam bio i tih, a meni su smetali drugi. Na primjer, isti taj moj deda Joco. Otvaram brzo film u slow motion para. To je tvoj osmijeh, tvoje oči bajne. Ili su to tek moje fantazije tajne. Jer on je imao motore za rezanje i obradu drveta. Kad oni krenu, jačine nekoliko kilovata, gotovo je sa svakim kreativnim radom. Pa mljekarica baba Ana iz Bogdanovaca. Kolica kojima je raznosila mlijeko po kućama držala je kod nas pod šupom da ih ne mora svaki dan vući od kuće. Krenem sa snimanjem kad stiže ona. Evo, sačuvao sam originalni snimak za uspomenu. Bilo je to ovako. U moju sobicu kroz sve te godine prošlo je dosta svijeta. Prijatelja, poznanika, uglavnom prijatelja, ali i uvaženih i poznatih ljudi. The falling leaves drift by my window. Bio mi je neobično drag prijatelj još iz dana osnovne škole Željko Svilar. Zvali smo ga Svileni. Sjećam se, pjevao je pjesmu Which Way You're Going Billy. Svirali smo skupa, snimali, dakako uz zatvorena vrata. I see your Škljocali smo i aparatom, a potom pravili fotografije. Bili su to zabavni dani. sunburned hands I used to hold. Rado se sjetim kako sam ispunio želju prijateljici iz komšiluka i pokazao joj kako nastaje fotografija u otopini razvijača, naravno u mraku uz prigušeno crveno svjetlo. Nju je jako zanimalo da to vidi svojim očima. Krenemo mi, kad nakon nekih 20 minuta u kući drama. To se činilo mojoj mami škakljivom i opasnom situacijom, pa je poslala tatu da mi kuca na vrata. Što trebaš, uzviknuo sam. Pita mama koliko je sati. Reci mami da ne vidim u mraku, a sad nikom ne otvaram. Dolazili su mi i prijatelji, diskofili, obično s par zanimljivih long playki pod rukom. Često smo se mijenjali jer nismo bili svi jednako spremni slušati svakog izvođača, a sami izvođači su znali ponekad neugodno iznenaditi. Tako sam došao do nekih dragocjenih primjeraka ploča Frank Zappe, a zatim grupe Yes, pa Moody Blues i sličnih, jer prijatelji ponekad nisu uspjeli skužiti da se radi o vrijednim dijelima. Kad je umjetnost u pitanju, ne krivim nikoga. Eto, John Lennon je vrlo često izjavljivao da je B strana ploče Abbey Road, poznati medley, obično smeće. A nakon velikog vremenskog odmaka, realnost je pokazala da nije u pravu.
I upravo taj medley nalazi se vrlo često u repertoaru vrlo poznatih cover grupa, a što je najvrijednije, izvode to i nove generacije mladih po čitavom svijetu. When autumn leaves start to fall, Otkako samog sebe znam, imao sam čudnu potrebu da kontaktiram s divnim ljudima. for the first time in my life. To su oni ljudi što ih je John Lennon nazivao beautiful people. Zanimala su me njihova iskustva kako su došli do zadivljujućih rezultata. Imao sam veliku potrebu da ih pohvalim i da im kažem koliko mi znače. Kad je grupa Drugi način održala koncert u našem radničkom domu, pola članova sam sutra dovukao kući na ručak. Meni se činilo da to zaslužuju i naravno puštao sam im moje snimke i krenuli bi komentari. Ti razgovori su bili jako zanimljivi. Bili su mi veliki poticaj da na svom putu ustrajem. Bio je u mojoj sobici i Raša Dželmaš, bubnjar U grupe s njihovog prvog albuma i grupe Pop Mašina. Ne sjećam se više razloga ni povoda da stigne u moju sobicu. Veza je bio vjerojatno basista Mile iz Basketa. To je bilo prije nego je počeo svirati s braćom Žikom i Dragim Jelićem. Kasnije ih je napustio i osnovao grupu Zebra. Jednog toplog ljetnog popodneva tata mi je iz osnovne škole Drugi kongres poslao dečke iz Šapca pravo u moju sobicu. Radilo se o druženju škola Vukovar-Šabac. Rekao im je, eno i onaj moj je u istim vodama kao i vi, i dečki su došli. Bio je to Ivan Glišić i družina. Dotični Ivan je autor mnogih stihova pjesama koje su pjevali poznata imena kao što je Josipa Lisac, Veče u Luna parku, Dalibor Brun, pjesma Trenutak sreće i drugi. A najveći uspjeh mu je bila Ulica Jorgovana s kojom je uz glazbu Rajmonda Rujića proslavio Darka Domjana. Ova posjeta rezultirala je mom pridruživanju grupi mladih momaka pod nazivom Mudra sova, za čiji prvi album je Ivan napisao riječi. Snimili smo cijeli materijal u Novom Sadu u studiju M, ali budući da je sve pisano za univerzalnog pjevača, a ne doslovno za mene i moj način pjevanja, singlica Mudra sova, koju je izdala radiotelevizija Slovenija, nije polučila uspjeh. Ne mogu a da se ne požalim. Tih 70-ih studiji su postojali samo u okviru radiotelevizija u velikim gradovima Jugoslavije. Jako se vodilo računa da se obnavlja tehnika, dakle da se ide u korak s vremenom. Ali loše je bilo to što su se u njima nalazili snimatelji starog kova koji nisu kapirali rock and roll, nisu brzo usvajali znanje, tako se sjećam da je naš mladi bubnjar stavio maramicu na solo bubanj, pokušavajući dobiti zatvoreniju boju zvuka, a snimatelj je izašao iz kontrolne sobe i rekao da to skine ili da u suprotnom možemo svi odmah ići kući. Ja nisam smio ni reći da mi tonalitet ne odgovara. Bio je previsok, a nekakvo eksperimentiranje s mikrofonima i mojim glasom nije dolazilo u obzir. Puno pažljivije i pedantnije sam to radio u mojoj sobici nego oni tamo. Apa, upa, up, unac zelen čup, ko se prvi javi, dobit će po glavi. Apa, upa, up, unac zelen čup, ko se prvi javi, dobit će po glavi.
Bili su kod mene i svi značajniji glazbenici iz vinkovačkog rock podneblja. Chilim s akustičnom gitarom i njegov prijatelj bili su jako dobar duo. Pa članovi grupe Milky Way, zatim moji dečki iz basketa Danilo Vignjenić, pa veliki gitarist Miodrag Marković alias Murphy Be Good, a mnogi se neću ni sjetiti. Neke od velikih umjetnika koji su snažnim korakom prošli kroz moj život nije bilo realno susresti u mojoj sobici, ali su zato bili prisutni na velikim posterima iznad mog kreveta. Za mene najveći bio je Frank Zappa. Zappa je bio bubnjar, gitarist, kompozitor, rock, džez i klasične glazbe, dirigent, pjevač, snimatelj, montažer, tekstopisac. Imao je svoj studio i ono najvažnije, njegova djela su bila vrhunska i beskrajno zanimljiva. Bio je ispred vremena i ostao takav zauvijek. Njegov ogroman kreativno-umjetnički opus godinama sam pratio slušajući ga u mojoj sobici, a posrećilo mi se i biti na njegovom koncertu 75. u Zagrebu. Tada sam kupio moj magnetofon na konsignaciji. Grundig TK 845. Bio je spakiran u veliku kartonsku kutiju koju sam teškom mukom ukrcao u vagon za ponijeti kući u moju sobicu. Osim konduktera, naletjela je na mene i ondašnja milicija. Odmah im je bio sumnjiv moj paket. Morao sam predočiti dokumente i uvjeriti ih da nije u pitanju kriminalna radnja. Platio sam ga ogromnu svotu novca i još toliko carinu. Moj tata je za te novce kupio njivu od pola jutra u Opatovcu. Istine radi, pamtim svašta. Ali ne pamtim da sam ikada bio sretniji nego onog časa kad je ta stvar zablistala kao realnost u mojoj sobici. Odmah sam se bacio na posao. Snimao sam uglavnom sam sa sobom koristeći mogućnosti višekanalnog snimanja. Eksperimentirao sam u nedogled. Pjesme su ispadale kao na traci. Uglazbljivao sam dječje priče, kuharske recepte, angažirane tekstove, viceve, razne žalopojke, prepjevavao poznate pjesme i obrađivao sve što mi je došlo do ruku. Bilo je jako vrijednih momenata, ali nikako da mi se dogodi pravi hit. Na kraju sam se zadovoljio s činjenicom da me glazba oplemenjuje i čini mi život lijepim i bez tog željenog hita. Iako, bit ću iskren, nisam na tom puno niti radio. U stvari, glazba je bila moj način življenja, a ne taktika da se napravi posao. Jednom prilikom u predvečerje zakucao mi je na vrata drugar Nešo, pun emocija i vidno raspoložen. Istog trenutka stavio sam na gramofon long play ploču Blow by Blow od Jeff Becka i bukvalno nas ugurao u božanske tonove Jeffove gitare. Ubrzo je sobica s odličnom hi-fi opremom postala koncertna pozornica.
Obojici nam je bilo jasno da je pred nama remek djelo velikog gitariste. Svaki ton nam je stvarao veliko uzbuđenje. Tada je malo ljudi shvaćalo te vrijednosti. Osim glazbe, još mi se nešto slično Jeff Becku dogodilo. Jeffova strast su bili automobili. Mogao je po struci biti i automehaničar. 6 puta je lomio prste od kojih mu je ovisila slava, popravljajući i reparirajući stare automobile. A ja sam bar jednom doveo u pitanje moj kažiprst desne ruke prilikom pranja motora i podmazivanja lanca. Prst mi je zbog moje nesmotrenosti uletio pod zupčanik i ozljeda je bila takva da sam na čas izgubio svijest i počeo padati. Priskočili su tata i djed i pomagali u sanaciji rane. Ali na kraju sve je dobro prošlo. Kao i kod Jeffa, mogao sam nastaviti s gitarom. Ja i Nešo nakon Jeffa i Blow by Blow long playke osjetili smo potrebu za još nekakvom aktivnošću. Uzeo sam moju akustičnu gitaru, uključio magnetofon i dao mu mikrofon. Tad nas je baš krenulo. On je dugo recitirao, nevjerojatno nadahnut, vjerojatno inspiriran Jeff Beckom, a ja sam ga u stopu pratio. Bila je to nezaboravna večer. Osamdesetih, u vrijeme dugih toplih ljeta, Vukovar i Borovo naselje imali su puno mjesta na kojima su bili organizirani plesnjaci. U Borovu radnički dom i bazen, ponekad i u predvorju kinodvorane. U Vukovaru na terasi hotela Lav, u dvorištu Ružičke ili predvorju kazališta i drugdje. Na svim tim mjestima odjekivala je My Sweet Lord, Nana, Hey Hey Goodbye, Lay Lady Lay, Mnogo značiš za moj život draga, Crveni kaput, bilo pod vedrim nebom ili unutra svakog vikenda. Pjevali smo Mi, Basketi, Suzna oči, Dan šesti, Sjene, Ambasadori i još puno vokalno-instrumentalnih sastava. Pjevali smo na pozornici, a zajedno s nama i publika. Savršena slika mladih momaka i djevojaka koji su imali svu sreću ovog svijeta u svojim rukama, a da toga nisu bili niti svjesni. Tako često pomislim da mi je bar netko tada rekao: hej, stani da ti nešto važno saopćim. Ti sada upravo živiš najljepši dio svog života. Pitanje je da li bih mu to povjerovao. Mislim da ne bih. Preko dana išli smo na kupanje, na Borovski bazen ili preko na otok gdje smo igrali picigin i mali nogomet. U pauzi bi palo koje pivce kod Rakića. Meni osobno to nije bio gušt, ali mnogima jeste. Preko vikenda čamcima bi se spustili do Vučedova. Potreba za druženjem bila je nevjerojatna, naročito među dečkima. Pobecivali su se u grupe. Jedna od takvih neformalnih grupa bila je i grupa Haš. Naziv valjda po pjesmi Haš od rock grupe Deep Purple. Imali su mjesta na kojima su se povremeno sastajali. Zanimala ih je uglavnom zabava i ugodno provedeno vrijeme. Organizirali su zajedničke dočeke Nove godine, pravili male izložbe u podrumu ispod zgrade, slušali ploče zajedno i tome slično. Iz tog vremena ostala mi je jedna slika. Čuveni Simo šeće naseljem s velikom pločom pod rukom i svojim Frank Zapovskim izgledom nekako u mojoj glavi postaje ikona tog vremena. Često ga se sjetim, odavno više nije među nama. Bilo je to vrijeme kad je rock glazba tekla našim venama, a top liste s radio emisija slušane su s velikim uvažavanjem.
Eric Clapton je proglašen za Boga, što je bila pretjerana metafora, ali je trebalo reći svjetskoj javnosti da se radi o još jednom velikanu rock blues gitare. A George Harrison i njegov dvostruki album All Things Must Pass navodno dostojna su zamjena za upravo rasformirane Beatlese. Grupa Black Sabbath s albumom Paranoid upravo je otvarala put ka stvaranju heavy metal pravca, a boemska opera Queenovaca srušila je sve rekorde slušanosti i postala neprevaziđeno rock glazbeno djelo. Led Zeppelin kao nitko nikada prije postavlja nove standarde u rock glazbi, dok cijela plejada vrhunskih bendova poput Friovaca ili grupe Deep Purple, zatim grupa Doobie Brothers, Supertramp, The Who s Tommy Operom ili Pink Floyd s veličanstvenim Atom Heart Mother i mnogi drugi produciraju glazbena djela koja će vječno ostati na samom vrhu. A mi, mali sljedbenici, mi smo sve to slušali, pratili, išli na koncerte, čitali Pop Express, Jukebox, Polet, nosili zvonaste farmerice, špicaste cipele s dugom petom. Kosa bi nam često padala do ramena, nekima i niže, a djevojke su nosile miniće i bile krasne, onako preplanule od sunca. San koje puta sanjaš sad je tu u nama. Ima još mnogo nježnosti na dan. Jurišao sam gotovo svakodnevno kod mog frenda Đorđa Stankovića, slobodno mogu reći uvijek s nekim razlogom. Ali tog popodneva baš ga i nije bilo. Kad kod njega gužva. Đole slavi rođendan. Odmah sam se priključio slavlju. Bio sam dobro raspoložen i u toj slavljeničkoj atmosferi dao sam se nagovoriti da popijem čašicu žestokog pića. Bio je u pitanju bitter. Iako nikada nisam pio alkohol, osobito ne žestoki, nešto mi došlo i pomislim. Nikada se nisi pošteno napio i ne znaš kako to izgleda. Kažu ljudi da u tom stanju ne znaš što radiš ni što govoriš. Činilo mi se da je to bio pravi trenutak da ustanovim je li to istina ili nije. A bio sam i žedan i ne baš jako sit. I krenulo me. U kratkom vremenu popio sam nekih pola litre i pri tome zasmijavao društvo s vrlo glupim dosjetkama, ali sam u svakom trenu znao što govorim i činim. A onda mi je pozlilo. Rekao sam moram kući. Odnijeli su me do auta i smjestili na stražnje sjedalo. Gubila mi se slika i ton. Kažu da sam povraćao. Mogu misliti kako im je bilo. Žalim, dečki, niste mi trebali dati da pijem. Dovezli su me do sobice i polegli na biljac. Puhao sam i dahtao kao parna lokomotiva. Mama je zapomagala. Đoko, bojim se da će umrijeti. On je oklijevao što da čini. Meni se činilo da sam na dnu pakla. Opasno stanje trajalo je nekoliko sati. Sjedili su svi pored mene kao da sam na samrtnoj postelji. Taj dan sam nekoliko puta intenzivno slušao ploču Cry of Love od Jimi Hendrixa. Obožavao sam svaku sekundu glazbe urezane u taj vinil. Bez razumnog objašnjenja od sve muke imao sam neizrecivu potrebu u tako teškoj situaciji glasno govoriti
gotovo zapomagati I love you Jimi Hendrix. Trajalo je to do kasno u noć. Ipak je išlo na bolje. Na kraju su se svi pokupili, a ja sam ostao sam u mojoj sobici. Preživio sam. Trebalo mi je par narednih dana da potpuno ozdravim. Mama me je potom pitala, hoćeš li opet vikati I love you Jimi Hendrix? Nikada više, i stvarno nikada više nisam. Ali Jimija i moju sobicu volio sam tada i voljet ću zauvijek. Da, to su uspomene na moju sobicu i na vrijeme kad sam živio u njoj. Ako bih se potrudio dati nekakav rezime, stalo bi to u nekoliko rečenica. U moju sobicu sam ušao kao dijete, a izašao kao mlad čovjek spreman za život. Tu je bila smještena moja gimnazijska učionica, moja muzička škola, moj fotolaboratorij i moj kinolaboratorij. Moja sobica je bila imaginarna svjetska pozornica u malom, na kojoj su se izmjenjivali umjetnici koji su svojom inventivnošću i virtuoznošću mijenjali svjetske glazbene tokove. Ponosan sam na činjenicu da sam ih vrlo brzo prepoznao. Ne smijem zaboraviti spomenuti veliku genijalnost mog prijatelja Branislava Stanisavljevića Cvike, koji je dao veliki doprinos tome. Tu sam do konca sreo i svoju buduću suprugu, I've been along with you inside my head, and in my dreams I've kissed your lips 1,000 times. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? s kojom sam osnovao uspješnu i cijenjenu obitelj u kojoj smo podigli sina, našeg visoko obrazovanog nasljednika koji ide našim stopama. – 1991. kada se dogodio Domovinski rat, Čekam te, čekam, ne volim sunce bez hlada. uništena je moja sobica. Kad nisi ovdje pališ i kiša opet pada. Razorena je kao i cijeli moj grad. Neko mi kuca, neko mi zvoni na vrata. Od tih dana nadalje Mjesec u Dunav zaroni. moja sobica, ali ne samo moja, ostat će u dobrom sjećanju svih nas koji smo u nju zalazili, u njoj učili, družili se i ostavili dio svoje mladosti. Ili su to tek moje fantazije tajne. Moje fantazije tajne. I want to sing that rock and roll. I want to electrify my soul. 'Cause everybody was making
making a shout, big and loud, down on me out. I want to sing that rock and roll. I want to reach that glory land. I want to shake my Savior hand. I want to sing that rock and roll. I want to electrify my soul. Cause everybody's making a shout so big and loud, but down on me out. I want to sing that rock and roll. I've been a traveling near and far, but I want to lay down my old guitar. I want to sing that rock and roll. I want to electrify my soul. Cause everybody's making a shout so big and loud, but down on me out. I want to sing that rock and roll.